Ya o te folo fa talo fa tu sa mo lo mo mo ka ni vanga la fia fina wo lua ma le afa minuto wo te ai nei le tu la lima ile tau tu fa wa Hello Blue TV po lo Mona TV me se fo el por kalame ma le TAUTAI A'E fai fo ta tu tu TAUTAI A'E ma le mruie TAUTAI A'E ma le fia ya me se fo o le lofa ma le ga le ta tu me te sili le langi le o ta tu o fa le seu ya ma sapi ma au mali awa wa to itua a polima wa mo wan tu le tai au nga wenga fo isau suai ma kau fa ku ka wa mo ya o le malu ya e fa tai o le wa ai man wi fa vo ta to ku do lange ma ma so fo la le sho lo fa ta lo fa lava sa mo le tu no pele le loto le nga ma le fa mo mo ya o le ku hu ka ke mo o ka ma fo fa ya po se ki e me o kupu e o ta to mo o ka la e o ka ma fo fa wi ainga yo aile o mawala lo ya pase sobre anu samo uyo le a talo fantu i le nei vanga le fifi aso sumo varu ner masina o se tema lua se funu male tolu fa malo i te faiva o te fa felo ai o fo lo fa talo fa ia ma fa tu li mantu i lo to pa ia lo to ma malu samo to o le au mala ya mai lava i manu atele ya wa fo ile tui mani o mona te fai ta waitu mari tau tangata awa fo i leone uli ma leone enga ya se ia pa ia fili ma puritu una te wilo i manu o malo sunu i faa la fali pe yo le maa vaenga na i pulotu ya me se fo i o le ala taua e leto e tau pau ina i se faa matalanga ya ole tau o le nei asiata le fo o se e mai lungo le fola le nei vanga o le fiafi ya se i fai se ka kukala ma fai le tātou porokalame ya ma to e faa au le tau tua ma le au ondanga fai pea i le aso ma le aso e tu sa yo mea o lo tutupu, sa tutupu, ua tutupu, ma o le a tutupu. Boli fa malo mana nga fa jeli tatu company lang lo sua major sponsors le Tasi Market. E tu sa yo le au onanga o le lango lo sua lo sunga fa fe nga lo fionga le fa sina to le foa tu pa i Larry le vea mal fa le tu ya Helen. Ya me se fo le onanga. Ya lo fonga fia lau mata ata iyo ka kela kwa aya ka apu ko ru fa ko a fa taula ta pe pa apu ele ya si si ka fu nga le ta mi iyo a pen ai wo fu ile ai maonga ele le ai to fo e wente so na ai maonga a talo fa toi au fa nga we nga te leo le Pacific 40 male talo fa voucher a wona ngalo so voucher tala o loa ya wa fa tonga mo Samoa ya ele fa ngaro ina fo ile Maota O Samoa service stations vitile le lato fo ya unanga ba tua e fo le lato catering fa au be ya be sure ColourShop so pe fo le Samoa Tourism Authority ya le tau sala matiu le motu tele sala fai ya supermarket fa vitile le lango sua i le tato borkalame ole ne ya fiafi ya ole matuante le o tato mata upu tala noina ai mai sela ka fiola e ka fefe ali ua fai matala noanga lata fa tala noanga le nga fai le veasonga kenge iyo ke longa o ai maoli ua tala noa mai ma maoli e o ai tonga iyo tangata tu moto le Pasifika mai sela fo lo tanto botu e o ai fare fa sala lau iyo ua usua i lo taingoa ma le ngō Sam ia ua momoe fo i lo taingoa ma le ngō Sam iyo e pe o kala le kusipa ia pe o tala le fata oto ua failo wingoa ma mea tate ala usua i le tai au tate mo o whalupe o ele no manti ia uio lea e ke le le story o le mea kau karkala ngoa i fo sa o le whavare mako usa vai e ke le story o le mea ia e o iai me tātou tala noa ia ai e au na fate anisi o nai vaenga mua la fo i o le porokalame ia ai tātou tala noanga e unga sause ka ko waka ki whanga o wha ngoa mai wha pea o asi ma Sam so le ma se ukere fo e le ai ave pea Sam ma wangalo fo ya ule ngoa le ave pea ngoa nga o ke io ai Onisio vaenga a tau tira malolonga. E ia ufa tala noanga e fia faa mapu e mua tūlanga fo onisio faa la loa. Ia ona tato warwatu e ala ia lea. Ma se i o toe a fea le toe faa manino ina ona inisio vaenga. E winga lava ile mata upule ua manu mai. Mai o te whaiatu le taimile nei. O ka o kai le tangata o le ua mapunga mai lunga.
tangata sa no nofo kere fa ngare upo la lafi o tangata sa no nofo manei evidence ia ole maula fo ile kasi wo fiwe o le official matanga ruenga ia fa malu rufo il komisina man matanga ruenga le pe fa pe ole ata o so ole telo time ia ole mauwar nge ile au mai e o fo inisio vaenga yata ma vaenga wo tu ina mai ia ia vaenga ka ki fa so ai fo vaenga ona ole sila mai mo fo ele malu telo dru tau te o la ia ai me se fo onisio vaenga se i fa ia ko isa ukala i na inisi fo io ila to na fisiringia ia le tūlanga i le whaatala noanga lea, e meise olo nei tū i le tūla fono, ma nei nisi fo i o vaenga. Ia, le ngata fo i lea ufalongo kunga, wa tua ia mai au inisi o whale whaasala lauma, tusinga whapea. Ele i porkala mea, se maa whaatala noanga fo i male sui vaipule. Lena o whaasala lau le Israeli. Ia, e o mai aira kukarkaranguanga ngi vanga le fiafi. E rei ama se maa e koe whaaku ua. E susu e mai runga e o ai mo kama iri aru mai runga le whiawhiri nei. E le tūranga. Ai ei vaenga se i whaa te a mua. E le tātou porokalame. Ma le whaa ua wino niso tātou whaa taritala noanga. Ia o na tāna mea whaa solo ai lava lea o le tātou porokalame. Ua au tauri maina fo ia. Ioe. Le tusi. Ioe. Mai Samoa. Mai lava i sau resource fa tutuina o le tusi le o le tusi e fa manino ai o le tusi foi na tusi lava masainina ia i a o le tamaita o le fionga le falitua o le foi o le masalo mia foi le makau ia e tu lo foi le tu o malo le fai langi le fionga le fai pole sui malu fionga ia vaile ia wala ngore kele yo vaenga ia o le wala manu ia e u yo le fa fekaia fo i o te loa uia e fai atu fa bela utala. Ia o kere i lopo wai now te li lopo le alama fu anga wa a matatu waina au mai nei informations matulanga. And I wouldn't say new informations lenga e tali tutu sa le mau tangata i tala no le melia. Le au mai te au fa be mai. Wa leva fo inga vaku mea ngei le makanga ruenga. Nga o fa yak fa penga. Iyo. Ia ai na ona fa matali ai tūlanga o le tātou porokalame. E le nei vanga o le fiafi. Hatalo fa mafolo fatu to tele o tōrunga le porokalame. E le nei fa vanga o le fiafi le tautuam la undanga le tātou tau te iai. E ai me se fo i o le porokalame fa anga solo. Fa malo atu to tele fa o tōrunga le porokalame manatu. Tala me fa solo le tātou pa porokalame nei vanga o le fiafi. Le fo to ai tau nu. O a malo i se so o mai e se i vasai mai e a kako karkalangoanga mai mata upu o naonga. O lea ua toa i tau nuu i le fiafile nei. No mana o fo i lunga le tātou sports show peitai. O le lao le nei. O le sunga le whaia onga ta iuru mara whaia onga langolango le tātou au volleyball o Samoa. Ai mai se fo i o le pa i o le lātou whai ngā malanga. Lea la ua toa i tau nuu fo i nei. Ina ia wha mapu e nisi o tāpenanga mafuafuanga a le tātou au volleyball o Samoa. Ia akaka ukalangoa i le volleyball o kau ke kalangoa ia kausiri le apai. Lima aunga. Ia mo leli. Ia o ngongi la tulowo tau suafa matai. Ia o vaa. O naiti. Ia mare ko akele and the list goes on and on and on. A mai ala li tātou whaasala launga whaapisi nisilia. Fo i mai. Ia o na whaatera noa la ia. O le pulenga le tātou a whaia onga ma le whaia onga langolango. A le tātou au voli. A Samoa. Ia ona wha wai, whaisa upiki. E ke lele story o le kako programa le vanga le viafi. Ia pe a mai a ia tātou whaasalonga whaapisi sini. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
atau nu mai ia te oi i le aso mua o katopa i le 5 i le afiafi i le Teardrop Event Center i Manukau. O no fuanga sa whaingoa mua o le Vodafone. Se aso whaamalolonga ma le whaalia o le mana o le atua i lau soifua. O se aso vāvenga mangaluenga ma mana o le atua o le awhataunu wina i lau tangata. O lau awanoa le leili nei e te mori mawina ai le mana atu atoa o le atua i te tonu i ate oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi. O mori mawina se aso whaangalunga tā. O le fotu ae, o se moe fou i lau soifua. O le ala vaso le a e tauri mai nai, se whangu sua upa ia mai Israel i le aiso na tani. Awana i emsia le neia manoa matangofi. O le a e mori mawina i fo le urufale mai o whaatusa o le atola au o le whiangainga a le atu. O se aso whaamurianga mo oe malau ainga. Aso mua o kitopa i le Teardrop Event Center. Manukau, soifua. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Say, may kala mo vine kway. Amang yung kulos fangaw mo, makulong talo fakagchoy celebrate si los fangaw yung sa misina. Sorry, if you po. Sorry. Nga may kasi los fangaw yung silpe po. Uso, kan yung kokong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo, pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko, welcome to sa misina. Maro? Pwede mo. Talo ko bacha. The ColourShop in Montevideo can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the ColourShop in Montevideo. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Tebula wajile wa suma 5 minuto jene le July 5 ile tau tua whaawa walau Blue TV me sole porokalame o le TAUTAI A'E male manuia whaivono tāntu juru ile nei vaenga o le a fiafi peino whaiantu ia e langi whetali ia i lava le porokalame o le nei vaenga o le fiafi ona ua mawale nei lau mātou whaatasi e fōi ia mafionga nei ia po o sunga o le sunga le whaiaonga te iulu ma le whaiaonga langolango le tato au Volleyball o Samoa. You know, our national volleyball team is your time to do. Yeah, le wa fe le tanto office nei. Yeah, fatalo fatu lo sunga nei te. Io tala le ngango. Yeah, lo sunga fe ya onga ya me se fo ya o lo so tau. Yeah, le sunga ya ma vaenga fa le fata. Yeah, o le fa ya onga lango. Yeah, ma wo le o pa mai ya sunga ya Carol to au malanga. Tolu o mai po ko fa li ya le sunga Carol ya o lua. Yo le o fo fatalo fatu nei te me se vole so tau. Yeah. Soi fu manguia lange mai rau. Kala inga ye polo wa fionga siata ni vai ngala fiafi. Pa pe fu ia le mamaru se tato tunu umfaiona. Ma ua mai ara tato fata tanonga ne ia fiafi. Pa ftai mo rea fu ia no fa au umfaiona. Ma oiso ma ua no. Ia ilungo pe au manga ngaru ele nei pa ngala fiafi. Ia fataro fatoi fu i ia sa mātou au masi mai, ia whapea fo isa mātou tai malanga ware pa au mai. Ia ona o ngai tōtua ngia fo ia le maarufia, ia alae manuia se tātou au le alofa maranga le leo le atua le vanga le fiafi. Alo vabtai. O ere ko ave se ari do o le li lo sunga. Nei te ia io ai ol maru lua le na pe io fatalo fa lo sunga le tātou whaia o ngā langolango lau fionga ma vaenga le vanga le fiafi. Ja, fatalo fatu ni vai ngole fiafi. O mo fatalo fal pa ia mal malu se tato tunu. O yo mo fai ona mau mai nei fasala nga ne vai ngole fiafi. Ya me se foi lau
sunga fo'i o lo tūru fo'i au wale tato po kalame nei vaenga le aso. Male a kaka whalua. Ia, tati tau whai patalo whai langa le lei o lo tātou matai sili le langi. Me sili fo le ua tō ai tau nu. Ai, mana tō le a pāpā ve loa le tātou whātana noanga man manunga fo'i. Ia maua antoro lua taimi e whai loa ia Samoa fufuanga. Ai, ele i avatua le avanoa le e wha mapu e aini si o fufuanga. O a mai ali ka ko o voli ali ale tunu a me se fo yo le vai ngolo ta o toi le nei taimi tūlanga o ta alonga wha va ma Lord Pacific. Ia, whaftai mor whafsidia sat. Kat kongu ia, le ua, o se kemi mua le ua, ka penga kuaile ka ku au inge ingu sila. Ia or kulanga ia le wha moe ia, ma le anganga mauru. Ia wha penga unga, o nga yeise kulanga foi le ia, si nga ilunga ma, ia mara kulanga foi le sa vadi nga iluma. Ia. Ele o yeise kulanga foi wha peo, la kako kuma wai per me kasi pe upu foi e masingi kako whanu. Ia o Samoa la la. Ia kar kongu ia o Samoa rau kam whai e kako o susu Samoa le la kam whai wha mo e kako. Ia awa se kuranga ia le o le whai mo ngā ia mare pingi au kuore. Mo meile o se kako pingi au ware kako. Wha mo le mo le piti. Le ala foi le o whai malanga mai e le kako au masi mai. Ia le kuranga e ka penga le leima. Fuanga wodele ia ka lava ka so foi ka meki a waia a mesar au malanga mo sida fia ia se semi fa ido ia sua for i fai nga filia ka ko au ia me se foi o afio ang ia ai o ngai kemi o manguia ka penga nga umar ka ko au ke ngor singi au kua o pingi au ro me ka u wa le sa nga ke le ka ko kala ia ai le mo se ai o ngai fa mo nga uma ia wa le fa ma wa la ofisili kuranga ore ka ko ia o Pasifika le sa uma le lua fesui ia sa ku fa ai ka ko au sa fai inga le semi final ia nga ko fai inga voi la ia su engole o pinge apa me ia peilar kuranga nga sa o ka mo fai ngar ka ko au le nga ka mai ai ia keranga ia o fufuanga mamau ia keranga ka sa le varia ku mo apa me i se kalala ka mai a o pinga ia mare singi au ku fa mo nga ka penga ia a mo wale au ro me pixiri len ka u ma lo fa tai lo sunga fia onga naite se taimi ia on la fole o le avanoa ile sunga ma vaenga o nei vaenga o te fia fisiri ia mo fole nei avanoa o le talonga voli ia Samoa o ka ko le si ku puru Afrika longa le pe ko e soia ke ro te leu te ro io e o aso foi la ia se le fia foi le mafutanga male sunga nei te ia sa malanga ku au foi ai lang au se kalia pe sa auto va foi ngale pe ke o rua le volleyball male la kapi foi tu langa ora so fina ngalo lo fio lo sugar fia onga am se foi em fai lon so so ni ma vainga o hangi swing or ngai kai mi wa yai wa pi wa kau you know I'm not saying pi wa kau ese foi le wa kau le ma pu e kere mai lunga tato wa ile voli ma vainga Pafta ia mo le fina ngaro whaaria. Ia ole vai taule nei ia o tele fo le swinga. O le swinga le ua ia ia le ngata ua tele tu la fono. Ia mai se fo io nisi va e nga ua pao popo le whaatino ino le talonga nei o le volleyball. Ia o te lo o le mafu anga fo la na ua pe o na mali e lau saunoa. Ia o aso ia. Ia pe o le sa tatou va ai e sa whaatino ino le talonga o le power. Ale lei ale tau au ma saule tu ia o la tona o iloa la tona ilonga le fatino ino tala ia e pe o le nei vai tau o tele fo i swinga ma tu la fon ia o le mafu anga fo le na o tele fo i na pafanga tai nisi o tupulanga ia ona o le telo tu la fon taimi nei ia pe o le tulanga na o le tulanga la vai ia le fanga solonga o le tato so si sam o le tulanga se tulanga mati ia tamu sanga masani ma o lo ia fo ia tamu sanga ia tele an fa ngo ino tato fuwa e fa nga il tato independent state ia e fa ile ma ta longa fa va malo ia le fo sanga ia toi au nei New Zealand ia America Samoa ia ma si motu fo isa vai
Sa fa pena fa tinoina mai se fole au si mai Australia. Ia fa pena fo ta longa i le taimi le te non fa longa le te wila. Ia fo ia yo o ta longa i te le fa nga e matou sa. E fa nga e fa i fa ta longa fa va malo fo i fa i ona ga ia tu au nei New Zealand. Ia me se foi o fa tinoina tatu fa mo al tatu asosila mo yo le ia me uma. Malo fa tai ma venga. Ia em foi ona lua fa so le tai me se foi le to tele ona le tatu tai me le o to ma fo ia ma le vano. Le fufuanga le wata tonga ia sa ai le ta le fufuanga mai se le ma wo ma si mai ia le tatu au ma pulenga ia i ia te roni. Ia ole tulanga lava ia i le fa mo nga o le malanga mai. Ia o ye se fina ngalo ia o tasi ele pulenga ma tulanga fo ole ave ese mai le o tatu au mai Samoa. Ole te leo tupulanga ia ua au fia tono tatu au. O la to ia fato ase funu valu se fitu tau sanga le titi ala ye matu tapena. Fa solo mai lunga luosu matasi tau sanga. E fou uma matu players. Ia ol mafu angana wa isto fal pulang. Pem fayon av ese martatu au Samoa. Se isui fo ise si o manga. Ia matau fa masani mele ole ese fo il vaenga o mai toleni ai. Ia mai ese vaenga o fa ia matu toleni nga temine. Ia mai se o tau fa i fa masani la to so se tau. Ia pe o le vela matu Samoa temine. Ia ole foi o mai nei ole tau malulu e mo ia le o malulu tele a ole tau malulu. E tau fua fo ia le la tau tapenanga ale koleninga. Palo fa vitai. O le ala le tūlanga le tātou au le o masi mai lau sunga ma vaenga pa pe foi se fina ngalo sunga ia neite. Le tātou whai au. O le ala le lifa o le tātou au. O tele ni tātou local players. Ia ai masi foi la ia tātou overseas players il feeling o ia. O whiolo o ta oto ia le vaenga lea i solu fina ngalo. Ia, whaftai mo whafsile siat. Ia, o le tūlanga o i mo whafsili ia. Temi nei e se furma le local players. O whapena ona i e tatou au. Ia ma le lua mai le overseas players. Longo winga ia o le whamuanga le iai ma o le au atoa le iai se furma le ono. O i nā le whai e whitwhiringa le tatou pūrenga. A o le se talatuna le tatou au. E se furma le wha ia le local player. Ia a e to'arua ia tātou overseas players. Ia o mawhai ona whiriwhiria au a le tātou au. Malo whaavitai. O la ofisiri le ona foturolo le vanoa se sila mai moa le malo le tunu ia po i foi kama whaanga woro o iai tātou au ia me se foi o nisi o fuafuanga pe a mai ale tātou camp le whaanga soro nei a me se foi o ta'alonga. O koe mauan ka ko aro ke ronga rua maua la utarare no whaitu ai tūlanga foi le leo kausili. Lima aunga. Le wari he o ke ronga ke rua siri. O koe mauan ka ko ngawhanga ngi kaimi mawaenga ma le sunga le whiau. Ia ke loa e whaalua inga kausili. Mānai. O maua lea o isi kau au malo nosi le e ka kua kemi. Ka se mānai. Ei oi. O le tūlanga le umi. Le umi fo ye. Wa se fo ngia so e o fo le vavai atu i tātou manu Samoa. Pe wa kau le maua mai ka ko ka mo ye kau ia so ia ma vanga lo koko. Wa kau le maua mai. I tātou loko players. O le tūlanga tātou au le haiti ma tūlanga. Ia, o te minge ia o lai maua ka ko hait. Mānai. Ia, o lai maua le hait koe maua ma le malos. Ia longa winga o siri whaafea kure umila ia ima le i le malos ila ia i le umi. Inga o whaisi maua rurunga ke le o ka ko au te minge. Malo whaafitai. Ia, se i whaamapu e le vaenga o i fo inisio le tātou au. A o lau e le sungai le whaia o ngā lango po le tātou au malanga mai Samoa e suafa. Mo la ko fio anga pe a whaio mau. Ia o nā whaafonga mai leo le malo te le to a tele o tau le alolo whamai. O le malanga. Ia, o le malanga mai Samoa e le o malanga mai Amerika. Ani, ai te male. Whaamole mole. Anga le nei mai. E uma vatu ma information sale a sunga i whaia onga ma whaia e leo o mai i sunga ia Carol. O Carol fatu. Ia, po leu. Whaia leu. Ia, e le koe kau whaai loa ina lea tamali. Tu lofo. Ia, o le vaenga lo tai malanga e ui ele o mau ele o ama o mai 7 oi awa le fo lua mai male a maia. O ano ngo winga ma kua pisa o i lunga ili tātou wa. Ai o lea. Ia, se i vatu lava no le ma vaenga i tōrau lau le tātou au manisi fo o tama whanau o iai.
Ia, whaftai mo lewa noa, o te loa ia o le lisi nei o le tatou au lewa. Awe i e le whamoe ngā le tatou pūlenga mo le tatou whamoe lea i Solomona. Ia o le sunga ia Glen Yang Yen. Ia o le o na whioanga nei Samoa o le lepa i Savai. Malai la i Alipata, ia Maota, ia o le sunga ia Glen. I o ia lea o le a kaptenina le tatou au. O le kaptenina le tatou au. Ia o le sunga ia Matthew Tofilua. Ia o le sunga ia Matthew, ia o na a whioanga i Samoa ma tā utu le whanga. Ia mafo i lalo i Savai. O Joseph Vaitoe, ia o mai lea whioanga leo mo taa. Ia o leo soarii, ia ma papa sa taua i Savai. O Michael Sanele, ia o na whioanga i Samoa, ia o whanga i Savai, ia ma nufuari. So ngā hero, ro pati tole a foa, ia mai nuu nei o Samata i tai Savai. O vai moso, ia ma whaleula. Ia ane tala le lei, ia mai nuu ia o Elise Fou, ia o whangaloa, ia ma vavau. O tui Joseph Talaia, ia mai a whioanga nei o si usenga ma manase i Savai. Hemingway u lai sopo, ia mai a whioanga o sala i lua i Savai, ia ma vai telefou. O Jason, ia e mai a whioanga nei o Lufi, sale i lua, ia ma whale alili, ia ma nufuari. Ia o Teivanga Lulu, o a whioanga o Wawala ma sale nolonga i Savai. O Dwayne Kuresa, ia o Leusori, ia ma whaala i Palauri. O Jeita Tupu, ia o sale la valu i Savai, ia ma Aiofiti. Lorenzo Maalaima, ia ma ia whioanga o Whangalii, ia ma Manase i Savai. O Tuna Koki Mate, ia ma ia whioanga o Salani ma sale sa tele i whale alili. Ia whapea isi ufanga whale la tai, ia ma whale lau niu. Ia o Mi Jack, Mi Jack si a Sinclair, ma ia whioanga nei o Motaa, o Whangaloa, Leu Sorii, ma vai vasi tai. Ia o tō whama mao tausa le i te Paulo, ia ma ia whioanga nei o Satitoa Alipata, ia o Vailoa Alipata, ia ma Mangiangi. Ia o le lisina o tatou au o le lo ia i le whamoe ngā mo tatou whamoe i Solomona. Ia, i le whai unga nei tau sang. Malo whaktai lo sunga ma vai ngā whale whata me se fo o le sunga ia neite. Pia kau diri whamai au pōru o diri kako au ori au kau ngar kasi ari si mako kamasava i ari. Pō tameti mo whio lei pōru. Ia, mangkua po i le kasi se... Ei foi o ar kanga kai kite ya. Ai foi o a. Nga ngofu puru e fea va wisa. Okay, sau noa, ma wala no ni ono le chantu time you lo fo i to titi a to ai to nu le sia o fa tala no nga fa ngai le su mai Samoa. Ai la foto la no ni lo so fa nga mi por su ngai le expert ngo lango. O ani va nga o lo mo mia. Ma wala eva no le nei ia fa tala ulo fo le malu tero le tru e mi sur mai mo nga Samoa ne va ngol fifi ia va fkai mo le ngo set ia mo le silfia e ka ko mamaru se tato tu no le nei va ngol fia tu se fo ma fa tata no o le tulanga ia le me lo o apele tato mlanga lo manuia me uma le ise me o mana mia paua lea o le lango le tato tu no ia o lo fanga solo tatou me foi e fai me le ta or palani mo test foi e o lo fanga solo pe ia to le nginga tatou mai le tai ao ia fa pe foi le fiafi ia so umar vai aso ai ua maua ia na ia vanoa ia na kalapu ia po nai au na ia sosia ua uma na fa sota ia e te kau testa i ka ko ma kau ki kilo po fele ku e fai anga ia ile manga wenga Mora si le fia la e lau sunga ia me se fon mamaru se tatu. Wa uma ia teste lua le tatu au. Ia wa fa manuia uma talonga ne lua. O le vai aso nei. Ia e teste i foi le kako au e lua la talonga le vai aso nei. O le po le aso tofi. Ia fa pe fa fonga mai le maru se tatu tunu. Au mau ma papa au i nei nusila. Ia po au kilan. Ia le o lo fa ia le tatu talonga le i Browns Road. I le malai foi le net Paul Cora le i Browns Road
e whai ele tātou tālonga le tūlai ono, ia e whai ele tālonga le ale tātou au, ia male au asia nisi fo i o tamari o le tātou atunu, o mawhai ona tu mai le lango, a o le aso to anai, o le vai aso lava ni, e whai ele tātou tālonga male au lea papalangi. Ia se tasi o au nei o le kalapo nei, ia e whai inga o le no whapa, le pasirore kato walau papatele le, ia ona whaasolo tule o inae, ia au nei na o papalangi lava. E tele o le naunau ta inga na laina taro sanga ina ia nai papalangi nei mo sinavano. O le kalapo nei ia po o le au nei. E sampini tau sanga umai whamoemoea ia New Zealand e lako nesno le wha ngā solo. Ia ona tau titilo foile le ia tau mauai se foile le se avanoa. E tau ta whata alo le tatou au. A le sa auni atu mo le tatou whamoemoe le iso mona. Wa tantung. Ia a pe tau te whamanue ina le tālonga lea ma papalangi nei ia po le au nei a no whapa. Ia karikongu ia ua kau mauaisinga awangoe mauaisina tātou pine. Ia uare tātou whamoemoe. Ia o se porkalame na alo whatatia temnei a temnei alo whanga soro tātou kore nina. A te talo atu i le tātou atunu ia o e ai or matu whaitama. Mali. O le a lava ia so se vaenga e te fia soani ai ia pe te lango e foi de tātou au. Ia o lo whapena o na awanoa lava ia le numera ia polo tangata whatau wa whapea foi ia le sunga ia mawaenga o mwhai o na mātou rua. Ia mana mātou tai malanga ele o whapena o na pāu mai o no nai fuafuanga foi ia na mātou whamoemoe. Ia e whafisota ia o na mauaile o se tonu a le teminei ia o lo manuia lava mea uma. Ia ai e la foatu le uso ia mawaenga ia polo u sui langolang ia awa ia nisi o vaenga ia to ia o tātou porkalam ia o na tātou tau mawaile ile lofa mananga le leo le tua fa manu ia tele ia fofuanga ma lava singo to le nei fiafi lau sunga siata ma lo fa tai nei te ia mawaenga ia fa tai mo nei va no e lo foi o leo wa sau no manino te to fa ia ngau ia te lo foi na on to fon fa pi ia i tu langa umai pe ona ia ia o le te talo lava ia a sia tato au malanga mai Samoa ia e mātou te mana umbi alo tū lango i e ala fo i tūlanga ia mātou tālonga i e whanga sol ia mai se fo i o koloninga ia e pe ia o na maari e le saunonga o le a se me te maua ia mātou te le whatau anau ia a o e o Samoa e te loto atunu ia e te sorry mai e au tama whanau e moni ia e le whaingofia nei atunu ia ai o le tūlanga lava ia mātou te mana umbi ala o tō whamalo si au pe o me pito sili leo na tau o le tu mai o tō loto e tai tō lua malo mwhanau ia e ala le lato whamoe pe ona ia lato tālonga lo tutoe ia e mai se fo ia lo ia i whaina i sa i ngā tupe pe o whanweisi ngā le tatou au ia o se loa se taimi tu atu nei lunga se aso e whatau nui nani ia te tonu lava o le a lango ia i le tatou atunu ia e mai se i lato o lo au mau nei nusila au tūlanga uma i le tūlanga i le tau singa le tatou au ia mal mea lo api le tatou au o lo fangia ele atua o lo manuia mea uma e lei foi se si vole whaafonga mai foi se tatou atunu i Samoa ia o lo manuia uma au tamu whanau e lei se si o la vea ia o lo malulos o lo mea le tupu i tama ia matou ia o tau wawanga tāl mea foi lo le alu te whao ia o la e o uma le whai ele tala ia ngau mai ka pou le o mai e korengi mo e kāpenga ia ai se kaimi ia tūna o le avanoa mo i lato ai whaftai tele mo le avanoa ia lena maro whaftai lau sunga ma vaenga me se foi sunga le whai aonga te iulu lua vaenga ia te mana o te rua whaamapu eina ia ona tātou tau ma vaelea mua o le ale taimi o tātou tālonga i lea so tatalonga le mo tatu testia o mo tatu taimi fa mole ia pole i tūlae ono le fitua fai tatou tālonga le aso tofi la stofi nei ia aso tofi nei Branch Road ia a o le aso tona o le tūlae whā i tai o nehanga i le YMCA i o nehanga i le tatou i tūlae whā ia o amata le tatou tālonga le manu whapa ia fa morea sia talanga le wo va ai atu i komeni ia le awa komeni mai ai le uso matua ia le sunga ia le pai fa taro fa tu ira o fionga le pai ia por auto fa ia venga foi le uso
Whaftai mor ko meni, whaftai vo I more sila mai le tātou whamoe le nea fiafi. Ai, whamana tuatu, ia latu e lafo sau se le ni o le tātou whai toa. Le anga ka ue si a ka rowingo, mo mua ka rowingo. Ia uma I fora e fo maranga e kere iwa ai e ki oi. Ia awange o koe wa ai e fo ia oe kai ia po runga la wala ai maro se pua ra o fionga le pai. Maro fo le sila mai mo mai le tātou por kalami. Maro fa tai mai luan mai se numera. Kele ka kai o ke vai ia kur ka. Ta ule numera I lunga. Fa man mo le sa mo ai fio so ni mai fio langolango le au voli le tan jojinu. Fa so ta il numera le la forsunga fa ia onga. Ia mo ke loa. I ke wai video ai ka di mai fa ku o mavai ngai sa mo langa ngumela. Ai le the best number. Ia le fela atu watu la velu man numera le. Ia ina ia fonga mai mo ai le tato jojinu pe fa pe wa ready lo sunga. Ia ole numera fa so ta ia. Ole o lua tasi. Ia. Lua lima fa I vatasi. O lua tasi, lua lima fa I vatasi. O le si numera o le o lua tasi, o le o valu lima, valu ono, tolu lima fa. O lua tasi, o valu lima, valu ono, tolu lima fa. Ia o le numera na le sunga e mavaenga. Ia ale numero le na ratu momo ia o numero na sho fatau va asia. Oh, okay. Ia le wala ia man numero ia na tanto numero na mo li fa malo mle kanga fa tele le wala attach le numero lungo le tanto por kalamel nei. Ina ia joy fo ila per maro le tu. Vili numero nga pe singa wa singa. Asi ka mikro ko ngule wa longo ai le tanto. Ia episode swani fo ile tanto pulenga. Fa mo ia le tu e lo to por fa ko tiro fo le nga tai ile va no tanto te to fa so. Ia mo fo se la o ke fio o kwa so mo mo winga. Ia ngafa o kau au le wari ia mate I hinga me ka nga fiso songe ko mo o ruai le mo ka mai fa manu ia le tu la ta tu malo longa a foi mai ia fa o le tato por kolami ma se siaki po o mo wala fa dal nonga ma malo le ai sum mai samo I nei vanga la fiafi fa fta O le atau nuu mai ia te oi I le aso mua o katopa I le lima I le afiafi I le Teardrop Event Center I Manukau. O no fuanga sa wha ingoa mua o le Volleyball. Se aso wha malo longa ma le wha alia o le mana o le atua I lau soifua. O se aso wa venga mangaluenga ma mana o le atua o le awha tau wina I lau tangata. O lau wawanoa le leili nei e te mori mawina ai le mana atu atoa o le atua I te tonu ia te oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi. O mori mawina se aso whaangalunga tā. O le fotu ai, o se moe fou I lau soifua. O le ala vaso le A'e tauri mai nai, se whangu sua haupa ia mai Israel I le aisona tā. Awana I MCA le neia manoa matangofi. O le A'e mori mawina ai fo le ulfale mai o whaatusa o le atola au o le whengainga a le atu. O se aso whaamorianga mo oe malau ai, aso mua o ke topa I le Teardrop Event Center, Manukau. Soifua. Hello? Auntie! Ja, så var jag där. Oh, Mayuko! Ja, men fej. Så det är så. Kan jag sen med sig på pengar till för att man lunch bara okej. Ja, men kan jag fånga? Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Okay. Chef, I'm more sorry. Ja, okej. Vad är det för lunch jag har? Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No? No. Te wala wati leo utoi lua sifuru miru jore jale le itu la e ono ile tau tua wha walau Bluwave TV me sor program ile tau te ia imele mruia fai wala tantu watiru. O le nau mai alma tau whate tanonga marisunga ni whaia o ngā te iulu o le tātou au Volleyball o Samoa. Ia sunga nei te tala le ngango whape fo i le lana soa tau o le whaia o ngalangolango le sunga ia mawaenga whale whata. Ia tau tuana matatou ia le wha moe fo. Me sor na utu ina tulunga ia numera ina ia fso te iai. Olo tari ele ma whaatara noanga ma le fionga ling a ma le tō whailing o matua ia Ale Vena Ale. Ia, whaongai nai le soum matulanga uma whapena.
Ai Australia le so te mai o mana tu. Ia se yo to e afia na ni so vaenga pe ile vo ona fa so mai le to tele. O wele masani ono o mata le proklami. A si vaenga si e fai mai Australia. Ele masani ono o mata to be honest. Se vanganala o sen mai tangata ma mention mai ilo taingo. Ia ho ke ilola ia le o ta lengai tawa o mai a o le to tele o tangata. Mai so ila to fi le nei proklami. Ai ua ese foi le tūlanga ua tawaia tu iai. O koi kiki ali i umalelei porokalami o le weekend a si vaenga sia. Nga o au lava ia me se foi o sunga ia Sam. Neo, se i whaimuna mua tu asina utama itala ono uto e foi maina ia lea. Se i uto itala noa winga te hisi lava i le mata upu lea na lai ona mawarfsa o ta inga male sunga ia Sam. Ia wai moni lava foi o aurukanga ka lona tolu pe afua fa ma fau fau atu o le prokalame le nei o le prokalame lona tolu le nei sa ta uai pe na saua i lo le sunga ia Sam ai isi prokalame na mua iai pe na lau manu ia mai lona suafa ai muli ia enga ua tu uma a ua maa ia au ua ku Sam ua ku le kalanga au mai Sam a ua vange mai ale loko i fale male ango fale. Ia, mo saua i matala ua loka ingoa sole ua alu faasoro ke lopi. Ia ua i mako next door mo ke le masangi, au mato masani faafua sei lava. Ai ui o lea, o le vaenga mua o te fia talanua tuai. Mua sa ufa matalanga i le sunga i le faipule, lea sa o vala au lia ina ia mawhai ona suma i lunga o le prokalamena o mai ai le faatalanua ina o le sunga ia Sam. O nisi o vaenga ma tala fo wa au mai ele ofisa fa sala lau e o vai tunga wa te share solo mai ai o ma fu ono o va tu ofisa fa sala lau lea lango ofisa fa sala lau lea sa o fainga ruenga mua i la vai tu lango fa sala launga i nei au amatalia ya so ia i nei manuka i Clinton le loa pay no va vai atu o share mai ele totele ma fa pe mai le antikor lena ta ua mai si ma fine si ai o ninga ia ma fa pe mai le tala ua o ta alo para pala dirty tactics ile fa tupu se tala i fa tala noanga ma le sunga le sui malu bo ta ua le sua fa ia le puli rimoni ia fi ele toi na tia langa lau a mai lunga le fo ua ia te au ia ma engo le post le na fa pe mai e pe pelo umanga mea o lea ua mato maua informations. This is o le mea o fact, o lu te fia tala noa i mea o anga kangaka kuskala. Leanga o le ua langa mai e si vaenga sia. Le vaenga fo ile le peo le code of contact, ma le legal, le legality o nei mea o faa tala launga ma tusitala ma po fea kangaka mo i ma kangaka e fakukala. O vai atunga, o lau faa pea mai. E pepero nga mea ngo ufakua nga mea ele ye se mafso ta inga male tofa ya le ala sui mamalu fo ai olo ufa fitainga o ki fa fika ya e to italia e la to ina ia mani noi le ala na va ya tu fa tal no ngale sui mamalu ya le ala le pule ele fa fa sala laule le ai o italia le nga ia admit sa o ama tautino sa mafso ta masa tau pule le mafa tala noanga ia e peikai ua fautuaina o ia ma musuia ia le nganga o le tu ia ma fautuaina e langa lo ia e aua ne isau e tala no mai ia so there you go lo pei vatu le na information se mo utopi afa pea e le o au ili le leinga sa ili le vatu le na information o mata le fa tala noanga na ia o la o foi la na tali. Yeah, if I were you, I've eselo ilalo nga mema so ye ko ke kalango nge me fact for my wo uma mato ma wo fact. Yeah, if I've ya fo ile, if I've la to fa ya le pule. O le na ye to italina le vaenga le. E moni ma fa maoni o fu ke le fa ko se kala o ke fefe mo maka. Ke fefe langa o ke lo fa la so fu o matua. O lai fe o lai io e alo lo fa ma o ina le wiki fa ngana me o tala fatu ma tala le mo. So there you go. O te tautino tu foi. Sa plan le mai fa te tanonga. Now,
O si vaenga la lea o ia ila vai le issue lea ile sunga le i fai puli. O lena tau sila umai lana meli tustusia mai a jau e whaonga ina ile WhatsApp. Ma wha bea mai. Uso. Ia malia wale sau ilunga. Pala. Ai ona ua whaasa ina kusa aku isesiku. Wale toi mawhai ona o toi tala noa ni media. Now, o le vaenga lea e mafu ai langa langonga lo whanau noa mo manatu o te whaaso atu i le tūlea. Ngaki lia lava. Le sau noa mai. E le toi mawhai ona toi tala noa ni media. Ona o le whautuanga lana lo ia. Pe afa pe te ua maua mai lava na o le sau noanga lea te ua sa ua kikilo kurunga lena avatu la uprokalame stofi. Lena manino lava. Le sau noa mai. E le ko e kalangoa ingi medias. E le i single out mai lava au. E le i whape mai. Wa le mawhaingo kalangoa aku i le kou Bluwave po Blue TV. Ai muli ange. O vai atu. O la ua au mai e le newspaper sa mo observer. Ia lona fina ngalo he saka kau lena la yona o ulu ina e se sumai. Sei wha makala langa sai to le story le angai so se tala e lua i le tolu le whao ngai ku. Peita, o lena au mai le tala na fuaina no tia la uno tae manta whao. Kere koe whikarango ala i le mata upu ono la usau no mai. I leo a ilo ia, lau avela na loyer fautuanga. A lenga o koe vai akula anga po. O lea lau atoe so lia ele sui mamalu ana tol ana upu mana tala. Now, mana tua foi ora maka upu le kau ke vava o ngei ma pisa o ai. O le kausu e ngor kanga kai wha maongi le vao Sam malanga mori mau. Mare kua inga le ua whai e Sam ma wha sanga ia e sui mamalu ia le pule. Tobo, le hai ele o yeise mea la loko ye furo kai ngoa ingi o te le i fatua lava se mea. Ai mana tua. O le mau a Sam le na au mai ma whaatala noa. Ua fiu e ave le makanga ruenga o leo. E pe ia kulau fo ia fa pe te walu mau mai e sunga ya Sam tau pokara me kulau e te mo te whaonga ngalenga na tu sa o ele awana ia fia matangi. O le wha makalanga le nga wha makala mai Sam e pe ia whainga i o le pau whai fuile le alu watu le melea. Ioi. E ka ua kwale yango mai api pe o ia o le polo la kapi e soka soro ai kongu o. Me i mai loala ma Sam. Nga o nga me i mai ao Sam. Longo mai male media. Whaatanga tu loa. Ioi. Tu uro iai lea vanoa i le tangata lea. Tu lo. Sau no i lunga marakala. O le mea leo ke iai ngai. O le ale mea ua songa fei ka ingai kangaka. O le fesili numera tasi lea leo so mai lo unoko. Why are you guys so angry? O maka aku kangaka umai ngoi lunga porkalame lea si vaenga lea i Australia ma whaakalangoa. They are so angry. Why? Tau mua mai le winga o lau tala. Why are you guys so angry? So angry at this issue? So angry at me? Why are you so angry at Bluwave? Pa all I did, nga kapawa lau mele nga fai. Ole au mai o le tangata lea. Se ifa leo la nga ia kala. Ele o au se wha masingo, ele o au se komesinga o leo. Ai a whai fo ila ua mera ia u toula o wha atala noanga. By all means, whafkai kelea, whafkai tene e se lale a ngoa o lau porkalame ia au ku. A lea la ko ke lau kele mai ma ko whai mai o mātou o la pisi. Ihoi, porkalame ia whamai o la pisi. Soli. Ia la pisi o ngā wale ngofo le lei o ngā ua makuasa i solo o vai kuresi e di ngale toi o leo mai o polo matai whafoli i male avau mai o tau pāpaua o le ua. I le whai mai o ngei mea ma analysis ma ngei mea uma ma te ile ua o fua whaile ngā lue ngā leo. O le kau analysis o le mori maua Sam. Ele hai sau right ka kou ke finalizing ai fua le mori maua Sam. Yes. Le wika lena le fai atu e lau tala. Ai se ale me buko fei kai fua. Why are you guys so angry at me? Why? What did I do? Ia ka ke iei fua mai ngai challenge. Now, toi fo i lau tala. O le ua maa ua le mafso tainga o le wailunga o le sum lau malo.
Te roa e to e uma to e whaau le tātou, ai se whaau matu ai le vaenga lea, o le tātou orola, ia le tātou malolonga. Se whea kua lau kala lea, nga umalanga sa ungoa mai sunga ya lea le pule. Ok, ye le tuam whaino uto e tala no in the media. I respect that. By the way, e se le tau maule na au mai ana pofa mai wa kango koe kui lolo pokalami, a ngai runga ar pokalami. Whaftaia ila tau ia no vai atuana po. O lai ko mingi lava maka au si vaenga sia. O ngai runga ar pokalami le tau taia, no wili o vei lalo. It's still there. Ngai runga, koe kiki alua se lau afe viu o pokalami, ngai runga, it's still there. Au ko ke poli for downloading alanga mau ke le koe kuai lalo, it's still available for the public. Ala winga le whai atu, si au tala leu te whai atu. O lea langa sa ungoa mai lau sunga sui mamalu, e le mawhainga e sau be peke koe kalangoi se media. A o le sau lenga e sau moku a yanga po, tulou. Ia o le ala ngā mea e kalango, ngā lawa e toi soli lavai o ea upu. Lenga o le mele uke kau kurikulia i. Who is telling the truth? O le ala ua whai mai, o le pangoka, o le lawasa, o le kangaka le kaulia, e mai maaliu, o le druggy, o le what's this? Now, paua leo kala asia kai whai aku le whiawhine nei, tato ole le malolonga, e toi whaau tato vanga lea. E toi whaau koe fwoi mai. Paua leo lau tala, I am sorry, but he's a human being. I am so sorry at o tau ia ko ke whale. Look at if you're wasting a ka ufungo i se wari ingang whakarango mga pokas they are nobody to me. A o mako ke loi, anga wa usapang kai Samoa. Anga wa ufusi tangata sa avea mapangota. Matua ule fia ia kua ingakala. Wa tau mama ina i tangata sa tulio la tu whasalanga. Ioi. Anga upunga renga whaire siari. Whamai e whaiere ngai mea ore pango kai le kari kongo. Lafur kala Yesu, oi fweren kala ngo Yesu rungor sako. Na tala noa i se whaipisingisi. Na tala noa i se tangata ini ana se lau wafi. Na tala noa i se miliongea. Because all you guys are so promoting ko ke fia kama that you've got money. Not about money. So what? So what? Seri. Ola ka me fai pe the last person nga kalangoa Yesu alela fsosoni tualanga pe ia fai uvi inga elingo o pokalamer nga lenga fai uvi inga. The last person nga kalangoa Yesu eta pangota. Ole pangoka nga kalangoa ia Yesu. Ole upu muli a Yesu. O ia le pangoka ia Yesu. Ua tatau la ta ua sala lai fai lesi. Ua tatau la ta ua sala. Yesu ai a fio ilo malo mangkua maya. Le alkala Yesu e le fabe mai. Ona o lau se lau a fetala o le ata filo ai paradiso. Ona o lau fale motu o le ata filo ai le paradiso. Ona o lau ta vale o le Mercedes o le ata filo ai le paradiso. Ona o oi o le faipule o le ata filo ai le paradiso. Ona o oi o le polofesa o le dokta o le ata filo ai le paradiso. Kasi kala lau sunga le pangka o le aso tak filo ai le paradiso. Tatotut malolonga a foi mai fa filo ai ale lunga. E ku ku ese ere umarka ko ori. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava Samoa. O lea ua taunu mai I whala o loa le Tasi Market I New Zealand nei e tātou o loa o mea. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. O le atau nuu mai ia te oe I le aso mua o katopa I le 5 I le afiafi I le Teardrop Event Center I Manukau. O nofuanga sa whaingoa mua o le Volleyball. Se aso whaamalolonga ma le whaalia o le mana o le atua I lau soifua. O se aso vāvenga mangaluenga ma mana o le atua o le a whataunu wina I lau tangata. O lou awanoa le lengi nei e te mori mawina ai le mana atu atoa o le atua I te tonu ia te oe. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi. O mori mawina se aso whaangalo ngata. O le fotu ae, o se moe fou I lau soifua. O le ala vaso le a e tauri mai nai, se whangu sua haupa ia mai Israel e le aiso na tau. Awana I MCA le neia manoa matangofi. O le a e mori mawina ai fo le ulfane mai o le whaatusa, o le atola au o le whengainga a le atu. O se aso whaamorianga mo oe malau aing, aso mua o ke topa I le Drill Drop Event Center. Manukau, soifua. Oh wow. Không cái mix yeah, yeah. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Cho điều số, có ai xem mày sao cũng kêu auntie và thôi mà lunch bắt đầu kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one? Oh. Chị Phong muốn đi xuống đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. You know how much I love you? No? No. Temelo watilo watantonu lavale July ono. O lea ua mawale mafiso ta inga via video call male ato file ngoma tua. Ai se kau sor auto mai lavale audio. Joya ole leo. Ya ona fato tenga tu lole ole welunga ya le sui mamalu foi. Ya le fo manu mano mai le finga palo teletit. Ya ole fa wole tanto fa so se kau sor auto ono ole pito le lai o ole joina pol to file ngoma tua. Ya ole audio line tauna join with audio. Ina ia mafai foi ona sau le leo ia manino wa fo fa fonga lo tele. Ai to fo ia la utala le vaenga le te fia talia tuai ma fia manino na touch base la vai te le lu details ele tulanga ole tula mata upu tula mai o le vaenga la na ngona ile fa no lo to ile to fa ile sui mamalu ya le ala ona o leana au mailo na finangalo wale mafai ona sau mana tua o ke I can so inga se ma fa tala noanga o ia lava na to meli mai alela wa lu lunga ma to lo mai le mea ia masau o lo ma fa pe mai
ana fulule man tala noanga ia e makamaka ila ufainga ku ngailunga ia o tamasani fo ia mo palo fa tangata fo ie wale mafayonga o tamasani mo le palo le tangata wale mafaina sa wilunga o tele pole la ia wala nga fa pe mai anga fulule ma fa tala noanga ia e makua yonga fainga mai lava ia ole aso nga fai fua o ele isa me nga fai ai le fai sem ole ale me ala fua nga makala lo so nga fai mai fua ka ik ele o a una sau maletala lea matua inai lau sunga po lau tofa o ele nga la ve ai ele o a we nga kala nga no fa sa o le tatou mata upu ma u foi to te mimi lo fua mata u mai tatou connections ma matou connections ma ya wa sa we fua ma fa be mai o le keio la auli o le connection o pai mala fai la e fisilingia la le na mea ai le ai ma se kaimi publicly na declare ya la auli se ma ainga se o te fa tua langa e ka ua yo ko fa fo ya ko to fa matalanga le ai fa mo ko fa fo ya ko fa makalanga never a time nga declare publicly ya la auli outside or inside parliament e mate ainga ma asiata. And guess what? O ai le tangata le ua iloa umai Samoa nga ia declare inga publicly le la fa ainga po le la so tanga ma le minista o leo tu lou lava le fionga fa walo. Who? Ya, o le lau kangoi vali aku ngai mea nga. Se o te ofo. O le winga le no fai atu. O te ofo a uia. La asanga faya i lunga o le tua inga ma lea tua inga. O le ale mea la alaiona tau fai mai fualang o le nephew o la auli. I am no nephew to la auli. Yeah, and that's a fact. O tau uma le tau te whapea mai o le nephew o la auli tu nou lava fo i le ta ua le suafo le fionga le minister. E le o au se nephew. So get that right. A o ai lenga makua mangingo la valanga sa ngai ko kongo mo ka fongo. Le pale mene o Samoa mai a tikle ai ngai. O lona tino, o lona toto, o lona aano, o si ona uso, le fionga mingiskao leo. It's you. Ioi, it's you. Lenga intervene i loa ma fa lave le fionga le tamai pale mia ma fa beatu. E le fai ai ingi fa ainga. This is not the place fa ye menga ko kele a mayan ko fa ainga ko ngor palmengi. Ia nga ngok fa penga yo ka fa. No le mana o fu o te alu o te langa o kele talia tu fa tau mata tau. Ma o kalia ku ngi meo ngi fa kupu nga kala mangi meo ngi fai kala fa kupu no. O te talia tu lava effect. Le la o to fa pe mai ma to va vange fua lo so kanga ma mea uma fa pena. Ya well no tongi tu lava fa pena. Neo o le fesili la. O ai la lea ua koe soria nga upu. Ua faukuainga o e laulo ia e le mawhainga e koe kalangoa. E le toi mawhaina e toi tala noa ini social media or platforms or whatever. O e lavanga e lea I have written. Lea ke hau le proof o lau message. A lewa e alulunga ma e whai mai anga po o le la so e se kula fongo makua iki ngei ai le matou ofisa whaasala lau. And then you went on accusing us for mai o le asu e su e o po o kupe le malo le mauteo atu so o i Samoa. E whai whaasala lau. Now, I can publicly ask you this, and I am publicly saying this. By all means, whai lau investigations le na mea. In fact, e ke kaule mo mia fua. E kaule mo mi fornga mea ngar vili ar mingi skao. Kanga kakafau mai mo mai po ye ni vaenga o tutongi ei. Tutongi lava le Bluwave ia la tau. Ioi. Ia na ona vaenga fa pena. Ai koe foi mai la utala i le tau suenga o le ame o tonu ma le suenga po o ai le sisio. Wala ngai le o mako ngi lo ia le o mako ngi famasino. Ma tau te famasingo inga. Ai o mātou le mau ke ngofo fare makamaka, mana tua fo i seu ngā lupi. E le fale seu. E ma le fale makamaka. O le mau ke makamaka aku po ai le tau talamoni. O le lai mau ke makamaka aku. O le o sau ngei le kama le sua fai a Sam.
Matua ia, ka oka se ngau ko inga. Ta ua ilo suafa. O le foi la na fia mai mo Samoa. E ke su mai. And I won't show bias. Le wo foi aku. O te tautala manino tu lava. Ngau ka whakarangoanga. Le ngai paua i o lau whafsiri. Lau sunga sui malu. E ngi whamaungianga o kalar kamale le wosa mau mai. And by the way, se yo fia talia tu lava i le maotale au. Ya. Ako ke au se uta mam se utina ungi o fai upusa. Ma se se o fi au. Lau talia tu pe ya i le por kalamele. Boko kalangoa mai ngai lo unprofessional and for my code of conduct wa kalangoa mai ngai mea o te le lo faile nga luenga mea o masaka unga check ia facts sa tau no wale so ia wo ia so ngole credibility or kama for me ka unga so el background or kama le pese panka said o sao ia li le mea ngai ko ke kalangoa ai O anga fea i le code of conduct a whaasara launga. E ke alua Yesu se background a o se pango ka. Nga aua le whaakarangoa. Ya. No ufa penantu. O tau mawhai mai ai le tato audio me se foi o le avanoa ma le tō whailing o matua. No utali tu fa pena. Te leo le so o le alu la tau ia leo wa tau kau ai mai lunga. Mai. Now, let me clear some stuff. O si amanto au nanga le Blue TV, po le Bluwave media. Ma tau te le stala i nei New Zealand. Leo i whaafunga mai. Ma kou ke le skala i New Zealand. Ma tau to e le stala i Samoa. Ia, ngai moli maua i are sui ma malu le mele mau ke aku i Samoa, fai mako whaasala launga. Ma tau te le stala i nei, ma tau to e le stala i Samoa. Lai ko kongi le mako taxi Samoa. Lai ko kongi. Now, my question is, wa fiangi mea wa umalanga i ngai Samoa, wa fiangi mako press conference e fai Samoa, wa fiangi briefing a de media e fai Samoa, o fea o iei o lua le Euskalia. O iei se lua maatongi mo le tātou wa tunu ule nei taimi. O iei se lua tau tua wha le media o fai Samoa. O ngai au fusosongi ngā le fea, pena o le lua nofo la vai le mele nai fai mai nā poru kalame, ma fai tala. O iei sa lua maatongi to tonu o Samoa e tau ala atu i le skala o le lua pisingisi Samoa. O fai. Ia. Le la o fai atu. Le o fai atu fa pena la utala. A fai o te tapisa ia mea. Le anga le ngaka i lo pisa o. Ai o te toi o so le va lele mo walu Samoa. O ke le lafi. O te le lafi. Le o fai atu. Ai vai po le meo ngai wo fio i Samoa, le vanga fio ala ngala va liango le meo ngor fefe. Ai vai foi po nai te alu i Samoa, ngai ke lafi. Yes. Nai te lafi wa ke loa ale ngoa ma le lafi ele ma fainga alu i Samoa ke ia foi lele e te ia lo ta molu atu ai o ta va ai. Ia ka ke pisa ka ke file mu ala ka ikaia ka ke le pisa fua. Iyo. Ai na ona ufa pena antu. O te maitaua tō le ua maua le audio le tatou fso ta inga. Ia, ma le tō whaile ingoa matua. La si vasai fui. Ke wako. O le whako a whaile kako ori. Mana tua, ono kere i o aku le kusi le ua kauri mainga. Le tusi le ua tauri maina. O le tusi le ale fionga i le whale tua. O vaile. Nga kusi a nga i le mingiska. Se i wha mangingo ai. Le sikua inga le wo ai le taitai o le tua ngai atu la ipa. Le utala no mai ai. Ma fa be mai o vaile le nga mali wai. Mai al tato fa salong fa business foi mai. Fa felo il to fa le ngom tua ya Ale Vena Ale i lungo proclame le tau ya. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com.
O le atau nuu mai ia te oi i le aso mua o katopa i le 5 i le afiafi i le Teardrop Event Center i Manukau. O nofuanga sa whaingoa mua o le Volleyball. Se aso whaamalolonga ma le whaalia o le mana o le atua i lau soifua. O se aso vāvenga mangaluenga ma mana o le atua o le awhatau wina i lau tangata. O lau awanoa le leili nei e te mori mawina ai le mana atu atoa le atua i te tonu i ate oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi, o mori mawina se aso whaangalunga tā. O le fotu ai, o se moe fou i lau soifua. O le ala vaso le a e tauli mai nai, se whangu sua haupa ia mai Israel i le aiso na tau. Awana i emsia le neia manoa matangofi. O le a e mori mawina i fo le ulfale mai o whaatusa, o le atola au o le whengainga a le atu. O se aso whaamurianga mo oe malau ainga. Aso mua o kitopa i le Teardrop Event Center. Manukau, soifua. Taimino wati leo we se fulu ma le tolu minuto o te anele i tunai ono i le tautua whaamawa lau Blue TV. Maisha por kalama o tauta ia e nevanga o le fiafi o te fiafia whailo antu o lea ua whaatasi mo wan mamsa o te inga male to whaile ingoa matua ia Ale Vena Ale. Ia ua whaamanuia ina fo i le whainga filifilinga palo talaiti le sa toi fo iai. Ia au o fiafia wa maua le nei lao lunga o le poro kalame. Talo whamau wholo whantu i lau to whaile ingoa matua ale le nevanga o le fiafi. Ja, se får man nu a chatte to file vai ki mo le vai malai. Pero ai at foile e maulunga o tato tunu o rom faiona pa fonga mai nei a pipi. Se får man nu tapo inga wa inga tupu ma inga nofo. Ainga e ma ainga papa tenande ainga to fai pa. E fa pe foi polo to finga ma tulo to ainga. Ia i no fa fenga ma kale se ke shana o mo tatu o tunu ele ngata i samone ia fa pe foi tu ma me se pa ia pa malo io na fionga ele ma malo tatu malo fa pe foi le fionga sul fono sul fio non awal ya le fio le tai palmia ma le ainga capineta min stala lango le fond de laiva be foi le morto le palmene tutto tasio dato malo ya invece si o tu malo la tanu mel fa wale fio le alo tutonga va pe foi lo waki moko po amal fa sata lawa ya va pe foi ngengo pa mua mo pui pa le fio ale mo ulu mo la inga manga fo serang toe mo le tulo sa tu fono lo to fal va ulu vale lima ya que hoy ainga fa fleaka ya pape foi le el no fa fenga o tala fa auto tonu le tu malo fleata no mel fa ya me sei o au sinda i tamama tina matua o lima fai pule pena lava el malo se le tu malo ya a me se lo to fa vai kimal vai malaya ta se fo manui ale lo que calia la wala mai pele ai but anyway ya o ne o lunga o lo polo kala me ya ngai sa fie pa o la so maka o polo ke fia kalango mai o vo le ko mga fia kalango o mi lo o mo paloka o foi le nga o game o fa kalango le o malo alo pra vitai o talinga e fia longo le maunga sala fai ia a fai fo wa tala lau fa feilo ai ia o ai o nga me se fo yo tuluinga wa sa mo no fa ta fa tu sa yo no mali olasi ia wa sala ile o ia wa fo yo langa o le wa apo maua wa tu i tau me sina ai te pai matango fie ile anga le leyo lo tatou mataisili le langi o le mai tau watu suro le tino masila mai mo sa mo yo no tafa te tele o lo o manuia lauto file ngoa matua me se fo yo le ainga ia ma le tatou tu malo e o fisiri mo o a mai o a mai le tatou tu malo ile mai a yo le fainga filifilinga ia o le ua maku le weekend
O a mai le tātou tu malo ai mai se ona lua to lua ale maulu mo lua ainga. Ia ele kau siringia le kumalo. Wala wale kumalo nge ele upu fole le sola faleaka. Uma hoi. Wa file mua ma kangofie me uma kalunga ko nga ilfenga paloka. De ai se me kasi ngase. Ola ko lalo ele fail paloka wa mua ka ko man ka ko kumalo faleaka fa alo yo favor. Fai malu ka ko fan finga a fie paloka ya ulu a fie paloka ya ale a umar ka ko paloka oye kulai mai ya ka ko kofinga ya opunga le kumalo fala ka fa le foi wa uma ma fio fo kai mar ko fale ngam ko ya bisimaka ya ma wa fa malo ya wa fa malo mai foi ko fale ngam ko I tulanga foi o le alo favor ya no file mule ko malo falaka kalmena umal pa paloka shaka malo fa vitai o monia upue ta alo atama le uso malo si foi ia ngafau o nailoa ia o puni matangi ai malo le fa vitai tele foi le nei lau na nginga lau fa silanga mua a o tau mafai to e foi tu le fainga palo tala ititi na nginga pe fa lau tele avakule avangoa le ngei ke momo ia fa uma ina ia fa uma le lei ia onga ko ia lo le mo le sifa fa manta ana afai tasi le na tulanga ele se palo ka faleaka o le ase tulanga ia tatangia mai pe o le awa fa alia me tonu uma ina ia fa o lava le lua tauvanga le na fai male lua matua fo ia ulu. Ya, siaka kele koe manga koe kalau tele nisi itu le fenga filfilinga fale atafa ia male mawalunga le tumalo le ua ka oko lang tonu wa foi kulanga o ese inga finanga finangalo ma ayo manat ya le ua ka oko ka kaule foi kulanga ngai de fika foi de ya ngol malo sila ba banga fa ya wala foi le o ele ko wa faisi ma ko palo ka uma foi nga fa ko fala inu ma ko malo ke ka ya na mangingo kulanga le sofa mai foi o kula pa nga mangime ya la o ba ai e venga fa sala lo hambai ngala malo ako palo kal pi wangi ine pal o fale aka ngai fa ele palo kan ka infenga paki ko sisila ele fe mengi ngala ko malo le chapipi fe ngila o ye fe o ye le chapipi fe o ye ese mea mai au ngai ko ula vale se singai le kumalongai ele koe o se kangaka koe fia mga koe oso le paloka lea lu mga ingei ia mafa o fau le lei leanga o lewa fuli le kumalo o le manguia leo faleaka leo o walu e saini e leo se si ai ku e le moa o makae ao e koe whaku foi se si maoro ku fōnge faleaka kumbele wha leo wa iai kongo le wha si le pae inga ngei maoro ku fōfo e le piko siri ngā sefe it's gonna be a solid seat for fast government in the upcoming general election. Ya, peole. Malo. O avero au pusao ngo fayakua ila makanga iva masinga kalu ngo famavai. I will be back. Yeah, now I'm back. So la kokala femeka. What can they say about me? I'm back. Yeah. I like that. Say femela warilla o ala comedia femeka. Ale lawa pe pelo laulea femeka. O le fale nganga wa ul paloka nge makaukia. Ke vai oi. O le lofangia yo kanga kaya. O le fale anga wa o le kele fega o paloka. O le mea ko ba la kal paloka al mele ri. O le fale anga.
ia wa kiri anga lo fa wa ba ila il vale ba git pa mo ka kia historical ya kashata o ngole ele sia polo kalamele lunga foil TV Australia ma melfongi ya pe si be fa uma ko ka ko Pawal me la wali ile cha pipi bal ba galia. A ko foko ko ya ka pa lokale lu mga ye. They better think twice. E si ne pa ave la ko malo se fa ko se sui se ki ko malo a fa la ka fa. A wongi ko mga ko sa si market tawi wa ka e yung ko me ba. Ya, to fo manguya. Ya, to fa ko pai mai ta to malo fa la ka fa. Ya alo yo feiva magaya lewo kal sagal malo ya ko fa popole 6 miliona kai lua miliona ave de kumalo ya se lau miliona ave el malo y kumalo kai kasi va yo el patet lewo 1 billion kasi el biliona ali wa si sira ya ave le kupe kanga give it to the people they deserve it ngao e faiba bo aki ngai ngale ngau mai kupen malo mai mau kemi ave kupe kaka ave ko fe ngia meo ya meo le ole angia kunga lo ko fa vai ki mal vai malai ya wo ma foi marcada caramba Kofo ya se la wali ko luia o palo kalen baye. It's gonna be and more and I'll be more popular than ever. Yeah. Palele. Yeah. I'll let you enjoy your victory la to file ngo matua fa tele. Walava ayo ie mongele upule wa mulinga ngioli ngifoli. Walava low energy. Walava energy le failo mai ya Samoa. The man is back. Yeah, all the best. Tato Felo. Yeah, and will always be back. Yeah, that's a message for everybody. Thank you. Wala kafa manguya kele lo kapoai nga fa kai le lango mai. Le alme ko ke fingalo ai. Saung le la o kule. Ile ngainga al palo kamay o ko mai fafo. You deserve your vote from overseas. Ya manguya kele lo pega fitfininga. Wala kafa manguya ka kumalo seka. So foi ya manguya waftai. Waftai kele la. Alewa mai ale ma fa chala noanga male tofai ile ngoa matua. Se foi ko inga. Enjelo me wo wakai. Le ko la kala. O le wo joy fo ila utala ile upule na fa nga mai ile sui mamalu fo ile ana por fa chala noanga le ngo fa longo fa mai. Anga o ma fa karangoanga. Anga o ma fa karangoanga ma le riro asiaka. Nga makala maya ole nga makala maya. O walu lo ya. Ole la o ka we moro uma fa mele o fa mai ringo makua ya ale ngora porka. Ya. Ele se tio. Fa taile tamama tua. Ya, po le tofa ile ngoa matua. Ale Vena Ale. Ya ai se fa ku foi la o kala le. Ai fa pe ala o ko ngi upu e vangi ai po ngi kala fa pipi upu ka malo so le ka malo wole vang fusu. So le e muli o loa Ale Vena Ale mene yo por kiki. Ai wale va kele ngo kai loa I mengi yo fusu anga mafai pelenga. Walanga wale va fo ina tai e ka malo ai. Ya tu mua mapule ya me se fo yo ke le o kalapuma yo el tu langa o fusu anga mafai pelenga ko Samoa. Le ai la so le fa me ya ka me ki man ko so le mala me ya au ko ke fa aka la fongor ka malo we
la kala I see what inga le masinga he will put his mouth or his money to his mouth or something. On command. Ya mai la ka ko sa onga la ya. Pa wala me no fie loa. No fie mana o sia ki ngai ko inga ya. Po le aso la tou la ngona le ni taimi. Ya o ie mo ngere fa sa mo wa mulinga fo ini oli ya ni foli. O winga ya. E amulia le angofale o le whaakarangoanga. Ai ua lava. E so le wo ke. Ke roo wo ke. E de punga mai ar goinga. O koe whaalongoi. Pe o koe whaalongo re ngangua ano. Voi le swat sneakers le masanginga. I'll be back. Now I'm back. Wa hoi langar ka ungar kamaro le Austria. Ele se Amerika mao yo. Ya kamaro I'll be back. And now I'm back. Al mela lo ke faya koi. Ol me malia lo te faya tuoi. Ele ngaka wa pack ko inga. I will back kwa le ko mga omar ko inga ile ko resi fa mai. I am back and will always be back. Awe ka. Ya mana ya tatu fa tatu nonga. Mori fa malo mo fa te tele to fa lingo matua. Ya Ale Vena Ale. Ke ror ka ka le la ko su e mai la. Io pe ya ka ya. La ka ko sia sirva o fongi. Ka malo Dr. Pizza. E pe la ka por kala me ri se por kala me e release mai ya. E release mai ya ma fa ki nga. Io na sau foi se mi e lunga o le tala le a se mga sau foi mai asiata le mele ngo manga o hai se I palasi aku le ngai avenga ke amoa ale ua o se so o mai fa karanga la songo fua ko fani ngo mo kwa fa me ari ngo mo asiaka wa leva nga fale hanga o le wari sone ya e o a foi lai loka akai ngi fa karanga ngai ngo fa me voi ka ika de va pe mai oh anyways ya ole o toi foi mai le matau na nei vai ngau te mana ai lai tatu o toi foi mai la e le matau pulele ya wa share so mai e nei nisi fa mai asiaka ile lui nga wa o mai ile lui nga wa mai me Australia pe se challenge nei a mai ia te oe ia o to uma le fa sara lau wa fia toi mal minister fa toanga ia o kangole su e fa ngolong ku fengo lui o le lui mo ke peki ka se la wafi ia ma vatuni ma to se la wafi ya ole me mua lava ia se fa ya tula utala le ole utere ta o foi ya le ngol tangata le you know it's not worth it dilungo la foi por kalame ai pawa le ola utala u te fia a fia ile mata upule a fa pea ele ika USM lo suafa a fa pea ele ika USM lo ngaruenga a fa pea ele ika USM se mea o lo tamau ainga o tupe po o lo wingo ai me sia lo wingo o lo fale o lo to lo ma sia fanau so to me la you are not worthy e kalangwai fua ma lo fua la e time ko moment and I don't know po le ala vale mea o fake ai ngi mau kanga ka fa pea and ye ele I mention ninga la vai sam se ngo sisi o kanga kaya kakale tajia ia le sui mamalu fale ta tolu ai o la nga kali ke kali kuai ma momoli aku la utali mala we response I challenge au mai e winga se la wafi first of all ya mai sa o ko ere sa ka kopi fe era wallet le ki ro pisinga se fulka la mele mo I la kanga ke mina vange so ele but overall save your money io se ferau se lengi ka kausi si o fali fa kelengi you know but to me a fa yele mentioning my fu SM lo swafa me uma you are no good in my program ele taua olisi vaenga ya wa o lava fo ile vaenga fo ile lewa satia ile liko le legality o vaenga le now se o toi fa ya tu lava le tala le mo toi fa mana tu lava ile mata upu uma lo le ia ona tatou me ilola ia le tulango le tusi le no taua for the 100th time mo le taimi fa se laule la ko fa ya ko fo e matua ia umala malama ia ilava ile code of conduct fa sala lau now
A wha pe wo ko fisiring ia wha mai o porukalame tau wha leanga ma tau wha Ia, I have never sworn, o ke le i palau vale ai rungo sa o porukalame. O te le i tā ua ma wha tusa ni fōlingo ni tangata i ni mea ola. O te le i whai atua ni tala o ni tū sā o ni mea ola e wha tisu e tau tangata, lau tele mamaru leanga o Samoa leo mamala. O te whiwhi ia Samoa. O leo mamala. O lea la ka ki whaalongo longo aku le ngana lea e whao ngā mai e porukalame lea. E alu au so mai siti nāle na. La lau mai mea ngai ka ngaka. Ia wa o ape wa lau lau vale mai ai. Now, so who is breaking the code of conduct? O ai la lea la tau te solia tū mai ainga. Whaale whaasala lau. O le fo wa vai atu le article le au mai le letter to the editor. Al Samoa Observer. Si fa tuela utala langa o lai fala wa tele. E atangia mai wo tou talitonuina. E akangia mai wo tou va ai ile le kango ile le tau loa ile tūlanga ngaloka ai kamalea ma pe e atangia mai la tou tustusinga o tou o whamasino. Wo tou ioeina le tala le sui mamalu. Wo tou whaia le whamasinonga, ma o tou whapea mai, e mongi a le sui mamalu. Le angor kama lea le sau maanga mori mau. Tulou wale uso ia Sam. E whao ngāfua la au whaasainga o le pongkalo la wasa. O le winga la lea lena whetu walanga o lau te tala noa mātou wha media. O whea la o iai lo tū wha o ngā totonu. O fea o iai le nā vaenga. Ia, it's up to, e le o se kaimi mua ai lea wa, tala no aitanga te tustu singa fo ia sianu spepa ua le vale la tau fo ia o nanga. Ai nao na au tala noa atu fa pena. O le upu moni. Anga maliu mai pe, a fio mai pe su, mai le sui mamalu. E fa tala noa ilunga o la uporo kalame, leanga o la uporo kalame, leanga mapunga mai ai le au ili ilinga. E Sam, ole mata upu male mori mawinga on maka upu lea. Penga ia maanga ia foi la. No. I can honestly declare kai minge, em whaino whael tu whapea. Nga umana o whakarangonga masam. O te le itali tonu se lau pasenge, ai na olo umaufa. Nga olo uofo. Ai sa o whaatali tali. Ile kaimi em su mai sui mamalu. Se i whai mai sanga kala e winga i vaenga, ia leanga ole matou whai wa wha media. Ole au mai o i, au mai mai. A iei ni mea wha sori tū la fono vaenga i lua, a vela ia i le fola a la tau te va ia le mea ngā, which is o leo mara ku la fongo. Ai leanga lai umaenga. Wa e cancel mai ale ta wha atala noanga. Ma e whai mai a e le ma whainga e koe kalangoa i wa wha sainga e laulo ia. Ai muri ange e sa e whaari mai lo fina ngalo e ala le tustu singa le observer, ma e sa ulunga o le media lava lea au tau lea tau te whao ngaina. O haila lea ua le sa olang kaukala. Ia nao na ufa atala noa ma ufa atata tu whapena o le vaenga le mata upu. E le o iai se ora ale court. There is no such thing as an court order. E pā pui ai. Le tala noa whaalaua i tele le mata upu lea. Mo o tau media ia lea kou ke whisiri mai le mea lea. Ma tau feita mai ai. Lea ua ofiso soangi aku. You are feel free to talk about it unless ua whaasa ma mai se court order e suppress sai le maka upu lea. Now, whaafikai kele an kangaruenga o leo. Mo moli lau whaafitei tele. E ui le tele ma lea noa i o neitu ua inga ai mai se fo i o tala ia wa au mai. Ai whaafekai kele. O ke la longor ma whaakarangoanga ma Sam lenga whai i le fiafi o le stofi ele o le sfarili o le fiafi o le skofi. Lenga live i le fiafi o le skofi. Lena lai o na ngoka wa ia kua iloa. O share solo mai ele to tele. Le whaalau iloa le matanga ruenga o leo e ala i se la to press release. Ma whaapea mai i sau nganga. E le ai se whaamaongianga o kalas kamalea. E le ai ngi whaamaongianga o meo lo share le social media. E o ofo i tuua inga. O lea whaatatau i official, government official. E le o specific mai. Mana tua foi. A tato woi government official. E au fi aile mingi skao.
o whakoanga. Ia le wala vea kuai mare mingi ska o ngaruenga. O le sui mamalu fai pule o whaleaka koru. O le afionga ile mingi ska lango lango whakoanga le ufa ilangi langa wholaunga. O lai generalize mai. E le o specifically mai. Le fai mai ngā ale press release lea leo leo. E o fo i ku ua inga lea e fai whakakau i le fai pule o whaleata. No. E le o whapenga maia. Lai generalize mai. E a kama mai fo i leo leo la dou ia. E a kama mai fo. Lai fai mai. O kua inga inga avaku i some government officials. E le heiso nga wha maunianga. Okay. O la ofisili. O le fisili lava lea o ke ngofo la mau. Ai se hafa ko a mapunga mai ai ngei mea ina ua tautala sem. I lunga o le media. Ai se hafa ko a mapunga mai ai ngei press release. Ina ua tautala sem i lunga o le media. O fea sa yai se mea lea mua. Nana ufa penatu. Leanga o lea o ke alu. O ke kilo le kaimi. Such an coincidence. Ele I le vanga umar ma whaakalangoanga. Mare sauar kama lea e whaailoa mai le mea lea walua tausanga o fiu alu o e ku I leo leo tu il matanga ruenga lea I masese ango le maka upu lea. Ai nga o nga oso mai aru kama ilungo le media ka umailanga mori mau. Fikiro marko akele. Oso mai male press release lea. E whaalea o ngā inga. Okay, that's fine. Le ua whaali no tau whirangalo. Fair enough. Ai le I leva. Ai share solo mai e tangata. Ma le criminal history o kama lea. Sao ilo pekelo. Oh my good boy. Really? Like really? Ai se anga le share inga mai e le criminal history. Now, okay, lo whaiaku a who? I'm not specifically po ai le wa share somebody. Ai le ngofo Sam. Pe le ngofo ko luo Sam tulo. O ngā alu lea. Whaakau mai lau criminal history o ia a maupe o ia mo lesi po o ia. E ke le whakaua. E ke le alu fo I le official whare mai. Au mai ai lau criminal history. E ke le alu fo I ngaruenga au mai. O tau mai tau mai ma kou maua mai le mea leo ke kau whaiaku ai. Ole maalie yo me kau ke whawai ia. It's so funny. Leo lo winga lo ke whaiaku ai. Nau whea tu whapena. Nga o nga ngā sauor ka malo Sam. Paka mai le ku ai ngā pomu lea. Wa ke even me I was so ke. Ai nga o nga a night later, ai share soro mai ka ngaka le press release leo. Okay, good. Thank you for the question. Lenga wo fiu ke reach out ta ku le fioga kom singa. Ele mai se avango. Lenga ese ale mai fela ele mai ngol press conference. La general mai of Silia asiato ke fi Silia kwai. Wale vanga la ku se me va kurmelia. Fer ke fonger kamalea. O fealang kerfongi le nga vakumomua. Eser kerfongi le ka erki waka le I far kerfongi. Fealang kerfongi. Fesiri nga lo ke fesiri kwai. Ya le wo ka fa publica. Ai muliangi. Ai share mai lo fo e kangaka. Male criminal history. Oh ka okay. Is this how low am fai? Lai lo ke fayaku o ke le o ele isa o evidence fa pe mai o leo nga au mai le criminal history Sam. Ai e mafai nga o fayaku. E nga o le ofisa mar makanga ruenga o leo e ke alu ai au mai le mele e ke le mai le fale mai por far kala vai por far medi e ke au mai I le makanga ruenga o leo. Now o ai le o kango fai le mea mafai mai ai lunga sia kama o pango ka mafa solo mai ai longa criminal history. E mea na mo lia ainga ia. What's the hidden agenda? It's because o lea wa saule kama kaukala publicly. Where was this? O fea sa iai le mea lea 2 years ago.
Now, here's my question, and I am directly pe awhapea e whaafafonga mai o oio se leo, o oio se singia, lenga e secretly sharinga mai ngara criminal history kamalea. Where was this 2 years ago? Ola officially. O fea nga iai le ngai mea inga ua laku mua Sam. Ele iai mase fo ilele ele iai mase kala nga sau le 2 years ago whaapea mai. E iai le tangata lea ua molia e leo. E iai le tangata lea ua sau makau mai. O lo o whaia matou suenga iai matulanga uma. Lai mase ngā mea. And I can honestly ma o whailo atu. O ua ina ua tū le whai ngā malo. O au lava le poro kalame ngā mua whaatala noa ina le whionga le mingiska i a whawalo every week. Yes. It was my program. O le kangaka mua le ngei sa whai mako regular weekly. Ina ua whato a uma o na swearing in. Wa uma o na whatau tō le whai ngā malo le ua tū lai le taimile nei. A maka mai loa, a solua o le whionga ia le tinuu, a solulu o le sunga la auli, ma le aso tofi o le mingiska o leo. It was me. Whako a mauangeia ia leo avangoa o isi uma media tulau fo. Ai o le urua I kaimi fo I le ngā, na o a mata o na o sa malainai, le whionga le mingiska ma o fesilingia. Wa mauangi evidence wa kau maua sesi nga maliwat kamalea. Leise mea. Na alu famaile si kaimi. Wa close the case. Yes. Na alu fapea mai wa close the case. Ia koe alu wa open. And it's open for new evidence. Na open for new evidence. Lea le wa faasua koe wa manga ia la langa wala langa kele mai ele au le mala mai ele mea. Au ngei le kalangoa le mingiska I kaimi uma ma le whaasolonga mai. Ngā alu lea. O le mele na taatia iai. Whoever can walk in, e peia le keisira o kama le tuloa ia whasavalu ma le ainga me se fo I o suli ma feo o le atari ia tu au. O le mele le keisi lea mo le sirafia na o tātou matua I le malama ke le I whaperkangia ma terminology e la uari ia leo mai ngai upu ma mafa. O le open case, o le winga foi lele, o lai whaakarikari mai ia leo. Ma nisi e sāva vali atu. Ma ngisi wha maunga fau. Kau mau mai. O lai whaakarikari mai. Ngisi o aku mangi wha maunga fau. Pe ia kangia mai wale la vai leo wha maunga kuai. Aile aingi wha maunga kuai ngā maia. Sauloa ma le tangata le nei, out of the blue, out of nowhere. Kau mai. O au nga o iai I ngā le pōlea. Ma o vaai le mea ngā kupu pala. Ai vaai la le swing o le atmosphere wa iai. Now, o le fesiri kele I lo mafau. Why is somebody so angry? Why is somebody or someone? I say how wale fia umai ngisi ka ngaka ia makwale fia. Ngaka akia le o Sam. Ia ka vava ia kure fai menga soro ka ngaka wa su e solo skama. Ia lela wo su e wala le ma wa Sam. Alela aka u fai fa ku mai le urupo. Ia. O leo ke kango e kau karakala ku ia ka kou le melea. O lea la ua sau ai lunga ma le criminal history kamalea. But hello. A kou fia kalangoa lai me ka ua confidential. That's what you call a confidential information. E le mawhai nga e whaalau I loa public. Oh, ka lo fai. Ta lo fai. Leo ke vai aku le whaafonga mai ngisi nga mako le corrections. Le sunga ia masame. Tama maku kua kama fuia nga leo Samoa. Mala lele ia. Sunga ia tasi whaamoana mangisi o mando le malo. Wa lewa fuinga singia lea kama ikai Mount Eden le. Kama kwai o le rock. O le winga la leo te whai atuai. So le, e eisi o mako kama I malama I le whainga o mea ngei ai mai sera. Your criminal history. E le ma whainga
Oh my goodness, ele mawhainga mai a whaperunga. Ara fesili la ngu mela kasi. O ai lea ua sau, lafo mai lea ka whaapea ma share solo mai. Ke lo la ku alalo. I think la vatu la tu alalo me lo la ele I touch base le tusi. O la tu alalo. A fai fo yo le ko ke kau ma fai. This is a if conversation. A fai fo yo le kau ma fai. E kau counter back mai ma justify le ko innocent. Somebody out there, whoever. Yo ke fai aku. If this is your reason of justifications, pei fōlinga mai langa leo kau kala skama lea, out of the blue, kako vai aku lunga o le langi, o whelelei mai le criminal history, whelelei mai lea mea, out of the blue. O lau kua lalo. Koe vai kou timing. Ioi. Koe vai kou timing langa lea la make ia ngō fiesia kou amio. O tau maua mai. Va aile kou timing. Va aile ngala au so vave mai le kou timing mo kou mea. Mau hai mo kou. Leu ofso songi sori. E le kau ia ngō kakango e whaile ofso songi ngā a. Ia. Ia o whiawhingi mea kalangoa ngeira kama lea. Ai a makang kou whioso ai out of the blue kau ai mai ngā mea e pei o whitauwi ngā le HRBP ma le fast. Vai le kou timing po sa o. Mangko foi menge o milinga. Po le alfa mai o le valili. Ngā ngai e yosoa par fanga ko yosor me rua pa turi oi kua. Ngā ore kalango ka ngā kailu sawa. Au kuri oi kua. Se timing. Vai ka kou mea la kau obvious. Now no fair to bena, I'm just saying that. Yeah. Vai le timing. E roa ka ke roa, it's a black and white thing. Le ngole mea leo ke ngofo mau. O le fesili ngu mena kasi lo mafufau. Where was this 2 years ago? That's the question o leo ke fia fesili fia mo se kali. O fea ngai ai ngai me, ai seanga le share inga mai se sile infor kama lea 2 years ago. Ai nga o nga kau kala publicly fepunga lo fai. Ya. Kong ia kur ngā mea. Lua. O le vaenga lea. O mata tu la vai le video lea ma le whaatala noanga mai lea. Ko kiki a uma le lei kesti lunga prokalame lea na a si vaenga le Australia. Ko kiki uma mai le urua I kest peia o le ko ingo papastui. Tai o le tuangai. Ko kiki uma le lei aku kest whaasoro se io o a ele po ai le au profesa ia ngo mai lunga mangisi. So o le talking point me and Sam. O le vinga na leo ka fai aku. Ai o whalongolongo ku ngai le sau ngoangar kai o le kua ngai. E wo kango le lei preserve. O whalongolongo ku le kai sau ngoangar kai o le kua ngai. Fa mai le sau ngoangar kai o le kua ngai. Ea, au te lei lopo le mea le inga pisa fua I kalangoanga lea kamai kiki. I'm pretty sure po Sam. Ia po ai lai whaatau ye. O lele lava ua whaailoa whalau ai tele mai ele whale tua o le sui. O le awhionga ia vaile. Now, o le alewa vewa kuala u kusi le lunga. Le wo koe kau fia kungala u producer koe kiki ya. Ioi, pa yes, I do. Ke le, I wait a little, si kau whakarikari. Aluingo la utala. O hau whaapea o ke kango su e mai pe match kalar kangaka ma mea ye kukupu. O lea lau whamai. Ia o lea ua tautino mai lava. I think you agree with me. A whai ke agree. Kala leo o whea kunga sau ngoa ia. Ika o le kua ngai. Kango makua whai mea alo lima makua po ngia ulavi lunga. Na ia ilana sau noanga whapea. Ia e kau pisa fuai le su e ngor ngā mea. A o lea ua whai loa lau i kele mai. O lea ua halu le wharekua o le whionga ia vai le tu lou le tu ua o le malo. Laua uma ngā alu whai loa I o. E le makanga ruenga o leo. O uma ngā alu whai loa. Ia, ma whaako ese ma whai iai. Ia, o longa ko alua. Am I right? Whamai o le whionga ia vaele lewa. Ka eke o fosole. O le mea la lea leo ki whai aku ai neo. Se whea kua la ukala lea. Neo,
O fea la le aka mamai o kou le kou ke whai mai ngei. I have breached my contact o mea kau whaasala launga ma le defamatory, defamations. E ni e te le ai ma sa ufa upoponga le kala sem nga o mea nga sa ungo iei sem. O le allocation la le ufai mai ngei. O le allocation sila nga le ufai mai. That's a serious contact. Nga wha mai. Misleading i wha mai. O le ua i oe mai. O la ua o ma whako ese iai. Ma kau iai. O vaile. Tu low lava pe lenga ia. O lele la ua kusile. Ioi, o le la ua kusile whare kua o vaile. Kusile ko me singa o leo. Kusile ko me singa o leo ma whai iai. E le ai lava ala pe e demand el whare kua. Le ko me singa o leo. Sau e whai mai sau kala. Come publicly ma whai mai sau kala. Po anga whea anga kupu ile mea. Ioi. O anga whea anga kupu ile mea. Ia male mea lau sau ai kua. You know, I'll hold on to the letter. I'll hold on to it. Ioi. I'll hold on to it. Aro kangwa fo ile le kau wha makaalia. A fionga au a Paulo i tino Filippo. Ko me sina o leo ma fale pui ma tanga ruenga o leo ma fale pui a fionga e. Alua yala iele. Ioi. Alua yala iele ole. E iei ma vaenga ngai whai aku iei. You have no idea. I wha Samoa. Langwa ue whai ma piu ke kau relax i wha perkangi a hoile. Wha you have no idea. Le pressure inga o au ma le whaiki o inga o au e a inga o si o to o lua. Po lea mea wo kang whai. Ai leai lava se ngā mea ngā kupu. Kalo whai. Talo whai le fionga ia. Ia dea uia. I am no judge. E leo au swa msingo. But ilo uloto ma lava uia. O ke le masangi le fionga le faletua. O te le masangi le fionga le faletua. Ai ilo ulava loko mama. This is me personal. A whai o ele ke whaiaia kua inga whapea ma e kua ia. O tō uie la fima whainge kua inga whapea. Let him rest in peace. Ai ko kuri mai whamangalo i lea kua mai. Ko kuri mai whako ese i lea tua. Ie, whako ese i lea kua. That's too much. Too much kili. Kwa kou le whewhiwhi. Pi o kuku ke le lolo. La avear kou ngau mar kou. Awe te nau tā. La tala lea awe te nau tā. La avea lo ngau. La avea lo mana o e puni le te tau iai po o le te wo iai. La e nau e puni lau vaenga wha au pawhai. La e nau e puni pai mala whai. Ai ma fau leanga o le whaku e ke kokor kei minga e ke lulu. E te toe sele ina. Ia. Ioi. O le mea e ke lulu e ke koe sele ina. Papero sa ukala fai uel tatou por kalame. O lea wa ya te au mo tauli maina nisio evidence. I do have them. In fact, na send my love vale ainga. To lo le sunga ya tu au. Na send my ya. E nau na ufa beatu. La o fionga ko misina o leo e misina mtanga luenga. I am more than happy. I am more than happy. If so song yaku e vaku ngai mea ngā. Pe a whapea ua umanti ai. Pe a mo i kara kama lea ngā vaku a ua. Ma le lopo fio iai. Ma o la u challenge lea. Where is his phone? Fair ke phone yer kama lea. Pe a mo i. A whai e mo i. Lea ngā o lea ua visilingia ngai. Ona ua le sau ia. Whale ata tolu. Le sui mamalu lea. Ua le sau ilunga. Se ikali ma whai akua iau fisilia. O te le tuli au pū.
whaafonga mai lau tō whale ala, o te le tuli au puina, mo o tuli masai lau tō whaapo o lau fionga. O ke le peifo i o se tangata, e tongi le moa ai ule afa, pe o te whaasumu tā. Ia, i le vātangata. Ai alu e koe kawhalu whinga ngalu. My show is still available. Sau whesi kākala. Sau e whaise kākala. Mai le whaitu au fo ia ofisili. O te fia ofisili sa o tulawa. Ave ese le loto sai ma le loto mā tele ave ese. A whai o le mea moni e tinga. The truth hurts. A whai fo ngai ka oko i lau fionga le mea moni la vai wanga o. Ia, o le hale mea lai ona e musu. Ai se a. Le hanga ele o se whaamasingo e le mera fo ia ukala. Ai ei se ai o ngei poru kalame ma re mātou toe whaamapue, ma re tātā longo. Justice for two out. E kolu avaenga kekele lava. E kolu vaenga kekele lava. Le kafa kolu lea. Lenga ka ua me le mori maua le tamalea. E tolu vaenga te tele lava a whaie. E koa le whaafonga maua leo. Mare makanga ruenga e aua tau te le fia. E kolu vaenga kekele lava lenga ka ua me le mori maua le. Ale uso lea. Mua. O le maliua i o kamale o kuau. Lua. O le tau pulenga. Whao o le oti. E a fionga i ministai to o lua. Ma le longa kolu. Drugs. Kolu a issue kekele ia. Ia, na ona whapenatu. E wha wau pea. A whapeo e whafonga mai. Ai o ele sile te nofo ma le pieces o le paso. E eise wha maunga. Ia matulanga whapena. So tai mai tātou tale noa. Olo iai fo i le legal team. Ia. O ke fisiri fo i le iai in terms o le ngā luenga matulanga whapena. Malanga le ua whaalau tele mai ia manisi o vaenga whapena. Aia kia au iau. Ke le o fia papole ingisi vaenga. Kasi ale mea o te fia nau ai o te longa fo ia. Ai o le mafu angale wo o mai ina manta upule i runga le prokalamele nei. Justice for two out. Nisi for your media. Ia. A whapeai. Kou ke sila fia it's worth it. Kaka longo. Kaka. Ia peta talango. A masifau. E kupu fo e whakua e kau longo. O le mea mangingo la vai le mata upulea. I think it's an accident. I truly believe it's an accident. A ole mea wa kupu. O lea ole a turn into the ugliest side. O lea ole a pay turn into a murder case. Ia ona ole umi lava fo inga whaka amiloma. But I do have a feeling it's an accident. Ese se aka ngaka uma. Whoever is out there, ia o ilo loto. I think it's an accident. La ngai le ia se kanga kai lalo le lale va ia ko kanga ka ola mele savadia. Ai fa sa o ia lang ka vali. Ai ole a mafua ona su le ngai maka upu ma pei pei se maka upu vo ile o se plan murder. Ona ia ole nga. But I do have a feeling it was purely an accident. Tau nua proclame ne vanga fefi. Si toi bo se si so tainga ia manisi o tulanga. Male sunga sam. Ia ona toi update la ia. Walanga le fisili le wo mona ofisili ngia. Where is the Land Cruiser? Funny. Where is the Land Cruiser? And who has it? Isi vanga ngar ka ko ori. Ifi ya o ko tau lunga proclame ne vanga le pa manga se manga le tau tamali. La fofonga va tele mo le file mo le tua. Justice for two out. E moni le tua i se upu fa malosi